이제는 연락조차 받질 않아. 너 대신 들리는 몸이 건조한 목소리. 힘든 날들도 있는 건데 잠깐을 못 이겨 또 다른 대안을 찾아가. 시간을 가지자. 이 말을 안 읽는 그대로 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safarudin Esos MSP, Wakil Ketua DPR Aceh, mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Mahdi Syahbandir SHM HUM yang dilantik menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala periode 2021-2025. Semoga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala terus bertumbuh, berkembang dan maju, melahirkan sumber daya manusia yang handal, menjadikan FISIP Universitas Syah Kuala menjadi laboratorium sosial politik Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그 사람이 내 곁에 지워졌나 봐. 그래 너가 행복하면 됐지 라는 거짓말은 안 할게. 대체